Siku ya kushara imekeleki kushara ya bali na angai puri ya kushara mashoko tenini ya bisa angai. Na begi yuna kopi ya gatu kene kushara kopi. Kopi tu keyu. Siku ya kopi yangu tu keyu kopi tu je shefirija. Bongisha kulubala kudubala yete. Nini? Bongisha kulubala ye kudubala yete. Zira, namba utasukula zote baba. Ya adodiyo. Ye beshengaye. Ndenga peshembongo ndabuwana. Oye tegari wana mukoro mushoshi shagi duje do shirisi musharene ya. Abaji shegari. Abashi konge. Yo. Abashi shegari. $50. Yango. Zira, uyebi mbonga dipo lichowo ya pesa. Yeringo show, lubante yeringo show. Yeringo show. Yangu wan. Upesa kinga kombe. Upesa kinga $20. Udobi nga yupe osuyi $20. Oya mbari tukuswa deto kabela pension. Fongo. Yawan. Ngai ngabunga ngalo ekusimbete. Ujete. Ngalo upesa $20. Diga bashaku wana yo shari shangai. Oku je 25 ngabe na je 25. Kada na babu yu boss ya. Yo. Na babu yu na ku penji yo. Dagi na ku penji yo. Yaka. Dagi na ku penji na mbagu wana. Zia, yaka. Simoni. Boni Natali unakwenda moni yote. Na kina kusana msaada mko ni bonisha. Na manga nani na kiri. Nikina kusana msaada. Na venikir. Na ipa mama Aisha. Ifa ya Aisha nzita. Oyo babenga na ngonga kala Esther. Yewe ni Esther. Pepe ya mama Nelu yeteka kwa bajene. Beshingo eki. Oyo teka kama itata na ngasala. Mama Nelu. Wasi ya mbinchi. Nazo yo kabolobi bozana mbongo $50 bozuka bora bo pesa. Un dixième. Merci. Tata na ngai. Tata Zida. Zida nani mesoko? Niza mpoza site pole ni. Na moni na tata. Yeye mbongwa. Zikizira usana mbongo pesa ni. Na moni na tata. Na zamu debeli yo. Usana mbongo pesa ni. Bisha peli yo. Kwa message. Le phone. Sikuta. Yeye zani lo tele yo zela na tata. Boke nanga na loengete. Ngai na sala kam tia loengete boyemi ngai bien. Ngai tata na zongi singa ipona sala makamu ndenge sengeli. Na yoki bozo peta lisolo bozo na $50. Na ngai na leka mena moni yo pete lozalia. Bolo ngona mbongo wana bobisa 10e na ngai bopesa ngai na leka. Wala tata. Tout système et donc dobi isadi bon. Telo alobi ya dobri de. Yo lo kama be. Na mbati yimba tu zo. Ndei no pensi yo. Ndei na ku pensi yo. Bitumeza litale. Wala tata. To YouTube sare. Ba pesi bi son bon ki. Dai tu bani yanga na zo dobi yo. Dobi isande la solo yo. O dobi te o lobi, lo baka malamu petelo. Sisi kindi na ba benjini ntas. Na dobi isande la solo yo. Yo dobi nga a le pesi bi son bon dobi. Na bari te sini. Azong yu sanga na mbon wana ya zo beseri na bino zo beseri. Na ndeni. Ya lobi na mbongo nanu ba pesi bino mbongo te. Te mbongo dobi do. Siko bino mo sala te banano bo mbongo te. Ata yo moko. Atelo ko mago nani ya pesi te. Atelo ko te to sala ba projet. Sike bo sala projet na bo mbongo te. Yangu na zo do mseza malisena nga. Aisha wana ajiba ina. Ngadi mna pesi kimba. Yo ndo za relation ya Aisha. Gaza de cheki. Ibo yo za relation ya nani? Relation ya Neri. Uya teka kama hiyo. Yo za relation ya mama Neli ngo ya teka kama oyo tata na ngasala. Ya uwena. Ya jameta. Tele ma yebi msada ngo. Ngala biangie na dobi nge. Dobi nge msada. Je mizo malisena nga. Ngala mtatranzi yo kabei. Bo zo boya. Omoni na makamu nyonso oyo nde botele misinga na esika oyo. Nzenge eza makamu ya solo te eza makamu zo sala projet nano ba pesi bino te. Yo, lelo, ba ange ba kozwa molimo na yo. Yo, lelo, foko ba baba. Mwana tata jida. Mwana tata sanela tesa. Na dobi. Ba ange ba kozwa molimo na yo. Yo zo koma baba. Jira ngacho ndimo na Ange Mikael akodimela yo pe okokoma baba ko bande sukolo ba die. Mwana tata ke jamu tuliyo. Boni bino ko sala projet na mbongo oyo nano bosite. Bazam diyo dans lobby. Emone tata dobi lobi sikonga sa. Lobi bozo sala débat lelo nano bozi mbongo te. Qu'est-ce que tu sais Amerika? Yo, soko lobi. Lobi zanga mona na tata te. Tikala boy yo. Mwana tata dobi sida. Jida. Bazoza molimo na. Ibisanga. Abri.